Fa imma tarayinna minel başari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiyya. Aytат. Keyin eger fa imma tarayinna egerde sen görsöň minel başari ahadan adam balasının birösün göre turgan bolsaň, kişilerden biröni görsöň, faquli anda aytkın. Emne dep? İşaret menen. İnni nadartu lirrahmani sawma, merimdi Allah üçün orozonu nazir kıldım ben. Orozonu nazir kıldım. Orozonu nazir kıldım deydi. Egerde biröni adamdayım bar beremi üyüne barış gerek. Ayılına barış gerek. Bul balanı götörüp barış gerek. Söz adam balasını birösün görösün. Anam bardık eleni taң kalып aytat diye. Maryam turmuşka çak ele gele balanı alıp geldi o. Anda ne deysin oşonda? Oşonda mınal jerde Allah subhanahu wa ta'ala hidayat berip atat. Birinçiden ne kıldı? Kurmanı jegin, içkin, şatlanıp kuvangın, emi adamlardan birösün göre turgan bolsaң, anda işaret kılıp aytıp koygun. Ne dep? Men Allah Taalaga orozonu nazir kılganmın dep. Al ne degeni orozonu nazir kılganmın dep? Al jerde mындай dep aytıp atat. Men bugün adam balası menen eç süйлөшпөймүн dep aytkın deydi. İşaret kılıp. Murunku Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a çeyinki peygamberlerden şariatlarında orozonu tamaktan ele emes, sözden dağı orozo bolgan. Süйлөбөйт эле. Saartan kечке чейин. Süйлөсө oz açılıp kalat эле. Misal azı biz jesek oz açılıp kalat, içsek oz açılıp kalat. Murunku şariatlarda kanday eken? Jegen, içken, plus koşumça süйлөгөнгө dagı orozo. Saardan kечке чейин eçtekeni süйлөбөшүң керек da boldu. Söz süйлөsöň oğuzun açılıp kalat. Anam ne kılasın? Desem intip koyasın. Mınдай dep koyasın. Sabır dep koyasın. Üsteye kaçık deysin. Otur deysin. İşaret meni. Bol şunday bolup kalgan. Bizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizde tıyı salgan. Bizde orozodo süйлөшүү bar. Biz tamaktan, jegenden, içkenden gana tıyılabыз. Bирок sözdön bizde orozo jok. Tilge süйлөгөнгө orozo jok. Orozo деген nesi? Ya imsak, özünü özün karmaganda aytat da. Bирок bizde деле тыйы бар. Кандай тыйы бар? Эгерде жалган сүйлөсөң, орозоң ачылып калат деген. Гыйбат кылсаң, орозо ачылып калат деген. Риваяттарда келет, орозо ачылып калат деп. Кээ бир аалымдардын ою гыйбат кылганда орозо ачылып калат деген ойдо. Бирок көпчүлүк, жумхур аалымдар Рамазан айдын орозосу болсун, башка айдын орозосу болсун, эгерде гыйбат кылса орозосу ачылбайт го, бирок сообу сөзсүз аз болот. Акыйкатына жетпейт деп айткан да. Эми субханалла, мурункулар уруксат берилген сөздү сүйлөсө орозо ачылып калса, биз Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү экенбиз. Ушундай улуу пайгамбардын үммөтү болуп калыппыз. Анча-мынча адашып гыйбат кылып жүрсек ham орозо ачылбайт экен да, кара. Бул кандай деген керемет. Кандай болбосун, мынаке не деп атат? Falan ukallimal yawma insiyya. Бүгүн мен эч бир инсан менен эч кандай сөз сүйлөбөйүн. Мынаке баланы төрөп келди. Ага чейин Алла Таалам жолдоманы айтып атат. Эми сен адамдан бирөөсүн көрө турган болсоң айтып кой. Мен Алла Таала үчүн орозону назир кылдым. Сүйлөбөгөндү. Болду. Бир адам менен да мен эч сөйлөшпөйм. Эми алар сурайт да баары бир.